ساڵا 2025 بەردەوامکردنا کارێ کۆمەلا مافێ مرۆڤ ji alî belgekirina binpêkirinê mafê mirova yê gog ev zêdî 14 sala êdî berdewam e ji ber hemleyê eskerî ser mantîqê her û her zêde bûn ji xwe rewşa civakî û tehdariya Gogilmillet hatî ji ber encamê dorpêçkirina li ser Sûriyê giştî şobandina rewşa jin û zarok ji qêsa tehdarî xwarinê ji encamê vî şerî. Piştîketina rejîmê şopandina hundirê Sûriyê giştî ji qêsa êriş çêbûn. Li dijî mafê jinê gelek tişt hebûn temîzek ji alî jinê de duwandê hebû. Ji xwe Komîtê Tehqîqê gogî derketin di encamê êrîşa li ser Beravê û li Swêdayê û li hundirê Himsê, hundirê Bakur Rojhilatê Sûriyê peyvanê rêveberiya Xweser ê Zagonî heya kîja astêpêk hatin kêmasî di ku de ne pêşketin gerek di ku de bi diriya semînera diriya nedewata re dihat guftûgokirin ji xwe bi cihê eleqedar re parve dibû. Ji xwe kêmasiyê û binpêkirinê hene li gor derfetê heyî mekarîbû belge bikira. Bi taybet li cihê dagirkerî li Efrînê, li Girêsipî, Serêkaniyê, Minbic îsal lê zêde bû, Til Rifetê û Şehbayê lê zêde bû. Ji xwe bi 10,000 koçber ji va ciha derketin. Zehmetiya ku dikişandin me dişopand ji xwe zêdî 100,000 insan jî Til Rifetê û Şehbayê ew jî zêde bû. Ji xwe nêzî 1000 melef ew jî hat avakirin. Yanî di encamê koçberkirinê de destdanîna ser milk û malê xelkê meseleyê kesê jiyana xwe ji dest da, kesê bû qurbaniyê wê tehcîra gog hat kirin bi darê zorê ji xwe derketin. Lê li gor îtîfaqîkê ji bo rastî qetil'aman heye memerik ji war hat vekirin bi alîkariya Qesedê. Ji xwe di wir de jî wê rihla koçberiyê de çi qêsa zehmetî kişandin, çi qêsa qurbanî çêbûn tev hatin belgekirin. Êrîşa li ser Seda Tişrînê çi qêsa li wê dekê qurbanî çêbûn, çi qêsa binpêkirinê zagona navdetewî mirovahî hat kirin. Yanî pîvanê şer çi qêsî di wir de hatin şkenandin, çi qêsa sivîl hatin hedef girtin. Ew tev hat belgekirin. Ji xwe di wir de gelek binpêkirinê mafê mirova bûn. Hedefgirtina kesên sivîl gogî dengê xwe ban dikirin. Li dijî vî şerî ban aştiyê dikirin. Kesê rojnamevan pir hatin hedefgirtin, ambûlans û kesê ser karmendê tenduristiyê hatin hedefgirtin. Yanî binpêkirin li wir pir zêde bû. Yanî heya asta ku mekarî bû ew tev dihatin belgekirin. Melefê koçberiyê û ev melef pir yanî ehemî hat jêr dîtin wekî din wek me got şopandina binpêkirinê di Sûriyê di hundir û di mecerê giçêbûn, êrîşa giçêbû, çi qêsa tehdarî gihand millet bi taybet ser jin û zaroka salane em ji bo wêne derdixin. 2025 jî ser rewşa penabera raporek taybet hat çêkirin û bi taybet jî di nav wan de Kampa Roj û Ahol gogirewşek wê taybet heye. Malbatê Daişê li wê dekê jiyan dikin, çi qêsa zehmetî li wê dekê dikişînin him qutkirina alîkariyê pir kêm alîkarî ji war hat peydakirin ji ber hejmarek pir mezin di wir de heye. Rêveberiya Xweser ji war cih peyda kiriye ama mesela pêdiviyê ji wanî jiyanê
هن كومالين سربخوا هن نافنتوي آلي كاري ددان قيسا بمبكرني ما في إنسانات ورد هات كرنج مالباتي وابخوا يعني پر حالتي كشتني فكري جهادي جو قبداري زوري صاري خول سر خودي دكن وبدولتي وارو تشاوا يعني رفضا فقري قبول ناكن فقرن شو باندنا روشا قرتيقها هقا كيماسي هبن شكاية جمررتين بريفا بريا حبسار بارفتكن شو باندنا روشا جنيه تشقيسة تعداري ليتيد آلية جفاكيدة بمالي جنير كومالي مافين جنان رخصتني مافي جنان جوجل سيرفي مجاري قالك حملات توعية دريا سمينار ندوات مع شوباند كسي خو بخوا يعني جانا خو بخوا داويد كنت حالات انتحاري برما شوباند سالي دعم نفسي جهنك جروب انجنارة او جي هات بكار آنينو شوباندن مسألة روجنامافانا جو قد هاتن هدف قرتن أو جي ملفاتن فردي قانوني جوار هاتن حاضر قرن چه کسی جیانا خوش دستا و چه کسی بریندار بو پرانیه وانی سوجه شر بون برد انجام شر گید تهدید دبون هاتن هدف قرتن شخوا سيكس جيانا خوش دزدان 2025 و زيدي نه كسا جي بريندار بون او جي تف ملفاتي وان هاتن حاضر كرن قالك مجارن حقوقي وقت ما جو دردكتن زاغونن لدجي ما في جنين لدجي اتفاقية جو قد سوريا بنتوين يكبوير سر امزاكرية بتايبت مجاري جنيدة حالات تمييزي جو دردكتن بيانج بوينا مرادك هاندن وما نرازيبون أخواد دانشاندن پرانی مسئله بمبکرنی ما في مروفا و شوپاندنا زاگونا چه ای سوریه گشتی چه ای رو بریا خسر مت شوپاند شخوا مسئله اخافتنا نفرتی سر سوشيال ميديا پر ما دوی مجاری دو شوپاند گلک حمله توعیه ما دوی مجاری دو لدار خست بتايبت جي سر مسألة جنا يعني أخافتنا نفرتي لديجي جنا وما فيوي قالك سمينار ما لدار خستن يعني حياة كيجا أستي أف تعداري دقينة يعني حملاك توعية باش هات مشاندن لك استغلال ابتزاز واستغلال جبوجني وزاروكا دوي مجارير دبون چاوا و ما في خو بباريزن شخوب ريفا بريا خسر بأسايشير بمنظمات على قدر بقلق دستي على قدر بات نقاش كرن انجام جيد قانون جريمة إلكترونية هات سر اريكرنج ريفا بريا خسر يعني قافك پر باش بو بو پاراستن دوی مجاريده تايبت عليه جنو زارو دم مسألة بلغا كرني الجور بيوانين ناف نتوية نتوين يكبوي دوی مجاريده شخوا قالك پرورده دوی مجاريده مديد افچان سال جي هن خبرة مدوي مجاريده هي آلياتن ورقياتن دوی مجاريده ام بكار تينن مسألة شهادتي يعني شاهد كسي قرباني بخوبه آن شاهدن لسر بويري دليل هي چه صورة بن فيديو بن راپور تندرستی بن شهادة وفاة بن يعني چه دليل هي مقاربون بجوینن ما سر هر حالتك ملفكي فردي چه دکر شخوا بویرن ایگ منکاری بون بکاشتانه سر کسین گوگج مثلا الجهة داگر کری کسی ایگ خلاص بوجور ما شهادة تاوان دقرد آن شهادة كسن دور دهندر ده دريا انترنت ده لي
يعني بوير حياة شاهد كودو لسر نبن أن قرباني بخوا تأكيد نكن أم بلغناك طبعا مسألة راكاندن يجي أم تاني خبر دقرن دي ساقرك تأكيد شقبال شاهدة عن قرباني بخوا عن دليل هبن جبو بوير تأكيد بكن فكرن هر نهاتن راوستاندن سال بسال زيادة دبن شخوا إصال برنجي كينو يعني بشتكتنا ريجيمي يعني بهيفي بون كسن ونداي بين ديتن پر معلومات بين پیدا کرن لي فكرنا حبسا برنجي كي ناري خستن كري هشت قلق قمان شي ببن قلق كس وندابون حيان هاب حزارة ونداين تكس برسف جوان تنا يعني بلغا كرن دليلي وهاتن وندا كرن اف پر برسگريك قبود في مجاري ده شخوا مخو حاضر دكرج بو ملفاتي هي بيشيا محكمة هندورين عن ناف نتوي بشتكتنا ريجيم يعني مرحلة انتقالية قرك محاكم بين افاكرن يعني ما تخص ملفاتي هي بيشيا محكمة بين فكرن لما دي بن بيكرن هر زيادة تربون و دمجاري قضائي دجي پر نزل عليه هي حياة نهاجي هين باش أو نهاتيرو نشتاندن شخوا مثلا ملفاتا هن بيشيا محكمة درفة چند دعوة هاتن فكرن لي أو بوي زخماغو قدهات خواستن تشتكي بوي رنجي نبوي يه تعاميم وقوانين يقوق هاتن درك خستنج قبل حكومة انتقالي مداخلة تنفيذي قضاء يعني قرك القور اعلان دستوري قضاء سر بخوبة لي عمدي بمدديت حتى تعيينات قضاة ج سروكي مرحلة انتقالي بو عن ج وزارة عدل عن يعني مداخلات پر هبون ريفابريا خسر پر آليكاري هي شخوا قالك شكايتي قتين جي السرتي سكناندن دهندري سوري دي زحمتي هي جبر نقبول كرنا فكري بلقى كرنا بن بيكرنا زحمتي دور ده هي جبو كمالن نافنتاوي آليكاري دور ده هي يعني رابور السرتين سكناندن وقالك شواهد جي مقابلات أبوار دكن رابور خويد تين بلقى كرن يعني دوي مجاردة آلي كاري هي لا بلقى كرنا بن بيكرني دبه تشتكي أساسه شبر 14 سال شر قالك ما فونداي هنا يعني بلكي قالك كسا بيدنك بونش بر بطرس هبو نها درفتك هي حياة استكيت يعني حتى تكارب الجابك بي راق هاندن بتايبد مسألة جنادة ايدي بيدنجي شبو مسألة جنا وزاروكا بي سكناندن شبن بيكرنت حقي وادة تيكرن قرك بي بلقى كرن و بشتقريا قربانيا بيكرن نا انقامة دنگی خوا وندانکن به دنگی بشکینن به چه رنگی به تعدارا گوگتی کرن به پیکرینه گتین کرن بده خویانی کرن به هفر راپورک سالانه سر بن پیکرینه مافی امروفا د سوریه گشتی ده به حاضر کرن جبو به وقت سپیک که جبو آوا کرنا سوريك ديمقراط سر أساسي ماف وحقوق شخوا راقهاندن ارتشا دويمينه ياغو مافي جواكي دي باريز راقهاندن دنگي گل گرك دنگي گل نيه چوساندن